Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngizifaka kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke lelo bhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona-ke namhlanje-ke lithi-ke njengoba sonke-ke sazi ukuthi laphana-ke wathi-ke umthetho-ke laphana-ke awuvumi ukuthi-ke uJacob Zuma-ke umongameli-ke we-MKI-ke ephalamende ngenxa yokuthi-ke uthweswe amacala-ke laphana-ke. Kodwa-ke izolo-ke ufikile-ke ephalamende njengengxenye-ke yabantu-ke abazobukela-ke laphana-ke ephalamende-ke. Kube njena-ke ngenkathi-ke engena-ke laphana-ke ephalamende ngizoyifaka-ke ividiyo-ke uzibonele-ke wena-ke. Sengicela lapha uma usuyibonile-ke le video lena ngena ema-comment section kusho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Mase nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke nje ezintsha engizolobe ngifaka nje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Yebo baba. Hayi wena ubuyenzeleni ngabusana. Okay. Okay. Angisahamba. Mongameli. Yebo baba. Unjani baba?